Sagol Mandi District Hospital Home Kibado Health Department Asoy Lake Badagidi, Wato was Yatu Matan the Warson Purana Honda Hina, Minister and Berena Father of Kirkley. Malem Pum the Panto Pumasi Manipur so International Dance take it from Panto Cray, the state Kitokan from Singa the Midasui Palan Toki. So, NSNI Mamadi India government and Nikibarto Satariba Peace Dog, Manipur interest of from Lalabadi, UCM Lamdamaski Miam Puna, Tangani High. Mayamukurum Zeri Adom the Emily Bus Impact News ni I Keke talks on the Hosipunza Sipavgi, Mariva Pox Miam the Pizzeri. Kundrapum Kendrick MLM the CSA against unnecessary shifting of Infalis District Hospital, Sagol Mangi, Taramangana, Sabat Timaman Gasi Minister Nantona Birenda, Unakre. The Minister na Sagol Mangdigi Infalis District Hospital Home Kibi Wato Ase Health Department na Soy Kibadigi Tokibani Loinena Atu Matamda out of station Wadiba Health Minister Gwari Sanatana Warachan Purna Honda Si Highbegi Tazaba Pirakli Haina JSS ki Makedi Tamnakli Ngasi Sagol Mang Bazarda Paumisika Unabamada JSS ki Media Coordinator BK Nandaibam na Pungdo Kibada Thasi ki Tarukta Sagol Mang the Sagani Haina Torba Infalis District ki Oiba District Hospital Kairao Kendrick Manusana Kiamgai May Lekai the Honglagan Haibo Langaki whatever Ama Lakpataki Kundrapam Amadi Cycle Kendrick Miam da Yaman Nuaitabama Pohanki Loyana Miam Iho Amalaki Tagowasiki Tungda Senkiba Zesina Miam Oiba Iho Asi violence Yaudana Democratic Oiba Monda Sangsina Bahibda Miam the Yabidun Asipaba Miam Kongsang Asi Laki Kundrapam Kendrick Miam Iho Kaya Laklaba Fauba Langakasun Tabitri Haina Kanduna Laki Badu Ngasidi Langakasi si Minister na JSC unaba hairakpadagi pungama makahena si Minister Secretary si Minister ko unaki loyna JSC wafam kaya si Minister na puning sang tabiki tungda si Minister na wato kasi Health Department ya soy bani haiba wafam JSC da tamlaki loyna na makata na Health Minister yauna mipama mapangtok na atu bada wato kasi loysin na bhona si happy tazaba pirakli haina BK nanday pam na tamlongki Sagol Mangi District Hospital home kiba si tungda ground reality amadi miyam ge sentiment khangna lainga kasan district hospital asi hong khibagi ware base honglakani habi thajaba je esi da leire haina mahangna makha taki nakala manomda ngasi Sagolmang Bazar community hall da maike edom da leiriba miyam na wakan infam phamdana Sagolmang de district hospital hong khiba yaroi atuba matamda Sagolmang district hospital sanaba thabak lainga na paikat piu haiba demand torki Health Department ya so ba soiba mkhoi na sanai khoina rambadagi praja singwan bani aduga amu akoi gi honorable health minister naga yamna he puthokpi ba sigi soi tawi tawde na to yam toina tawba sigi che masi jo honorable CM dadi pura surprise oire ba karingba authority imgi soi ju yaudaba sigumba kadai dano kari no details ju yaudaba sigumba che ji kanana puthokpa che no na mama sang honorable chief minister masang ba man yamna nungai taba phawi amso ang ba phawi CM gi chi sapchaba assurance makti nate tawdabo ma lairiba hojik lairiba ground situation lamdam somda lairiba movement praja jingi sentiment ji ma chapchan urabani na reconsider tawbirakani habagi asaw thajabadu ko je sigi mai kai dagi lai Health Director da honorable CM na pinpoint tawga hai si department soibadi thon mani praja wari jena Malem Pum the Pangtok Pugumasi Manipur so international dance take Toram Pangtokre, Manipur Tongan from Sing the mid Asibutongan Tongan Balup Sing the Sindra Pangtok Naki, Maroina, Zen Manipuri Dance Academy, Palan Sindra Academy, Proyoga Fall Auditorium the Pangtoki, International Dance Day, Sigamari later Sangai Dancing Dear of Manipur, Hyper Film Director about the artist Sing Lake. Asabakodol Pidunikai Kumnaki, Loinana, Guru Maisnam Amupi, Guru El Tambal Ngopi, Amadi Guru T.S. Suryamukhi, Devi Gizagoi sing the Yumpam of film sing Kaptok to Note Kibakalona, Sangai, Dancing Deer of Manipur Habazagoi film assist Woodki, Taramata the Saruyaki was Sanai of filmmaker, Aribam Siam Nahai, Ozakuru sing the Hona Zarkam, a coin and Lodi with Hotang sing a sea, Tunkoina, Hork and Harol sing the Tamza Honaba, record Todana Tamahoba, Matautai Haiki, Nakalaban of Dangasi Pangtok Taram Aduka Mari Lena, Zen Manipur Dance Academy Vice Chairman, Professor Ace Tobin High. Zagoina Manipur Pumalem da Shaktakli Harga Zagoi professor the Lady Bamio Singidamak, Marie Lena Basina Sakang daba Amasung Miamasu, Ikai Kumnat Bidabasi, live activity Haki, Manamakata Arduna, cultural policy Loshindana Tamibasin, so Marie Lena Basina Culturasi, Kayamna, Kanbagi, Haibu Dagli Haki.
Girish Karnat की हिंदी प्ले नागमंडलम हारिबा प्ले असी लमदम असी एकेडमी अवार्ड यमदी एनएसडी कैथरी जुगिंद्रोना इमालोन हंतोक्तुना ngasi लमदम असी मियामदा कुदोल चमखरे सनारेबा अइबा एक्टर मदी डायरेक्टर अमा ओरिबा गिरीश कर्नाट की हिंदी प्ले असी इंडिया के तोगान तोगान बलोन सिंगदा फोंखिबगा लोइना फंबाक लीला ओइना सुसानखरे ngasi boy ama sumali la sangle da pangtok ba lairik phong gi thorma da critic for Manipur ki president Dr. IS Kangsap of the Theatre Center of Manipur ki chairman Padmasri ware panna bagaloni na lamdam asi basuk nare me kya na saru yakhi thorma da saru yakhi ba Manipur film gi lamda sak nare ba makon mani mongsa bana hairi ba lairik asi ki nungi oi ba waro du patok tan miyam da thamki Manipuri Nat Sankirtan amadi Manohar Sagi matang da nomi workshop ama demonstration program ama ngasi Imphal gi Music College da pangthokre ngasi ki tharamado Imphal gi lolawung da level lalit kala sangam da sindar pangthokpani ngasi ki tharamado ko mari leine na pung solom kotan solom demonstration Manohar Sai Sankirtan amadi Bengali Kirtan na singsu miyam da utkhi Union Public Service Commission UPS na Loba Civil Services Examination 2017 da Manipuri masa ahum puzai langbam ganraipo gangmai amadi Ningthaucham Johnson na mai palakpada Kangli Past Dance Association KSA ki serola mana thakat pa phangdorokli Singjamai Thongzu madi Yaskol Assembly Constituency singi manung sana sele be Imphal torel ge torbana madi torel khongnong semi ge hojik chathari thabak sei semi star Nongtham Biren Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kemsana madi Water Resource ki Minister Letpau Hawkip na hak thengna na satun yang si yang sinkre yang king khongkira da state government ke makok thong official ke aso saru gya ki lenga kasina ising isaw gi ngak thong na bi pandam da satharli be torel torbana torel khongnong semi ge thabak asi ge mari leina na Lone Yadaba Monda Turel Torba, the Yum Kay and the Tukan Sazil Lambasing, Hosik Takto Kitabak Sustataribini, Nasiki Yangshin Concept to that, Singame Onam Tingel, Waikom Lekai, Monkang Lambe, Torban Katri Lekai, Singame Sirom Lekai, Toxom Lekai, but the Lola Wungi passing Yangsilam Key. Lamdamasi, Saukana Bohanabada, Mating Pang, Bugi Mahuta, Kaisulate Batabakarada, Divet Tausi Haiba, Congress go up from Anga Pawi. BJP na lusig ba Manipur lai nga na so ba issue singda debate tauna ba thong law na hangdron lai hain nga si nita pa sa tekta lai ba BJP office ta pangtho pa press meet ta BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration ke Srat Kumar na phangdorali mana makatara duna BJP na lusing lai nga kasi na state asiki puwari da sing thani nga hewraga da batha ba kaya paikat pangamle warosin propangam da lerak kiba Susanpur gi mi mapan lai kidab gi wathog BJP na lai nga pairak patiki warosin propangam kibani loina na state asiki kungang amadi sahar animak thong manana sakhan ba pandam da laliba me ani da hogdo ko riba kungang sase mission so lady haiki yamna nungsi chanana apunba Manipur amagi saktam puraiba sarkar asida ekoi ruling opposition ofam thadoga Manipur gi leiriba sarkar asibu thagatna amadi kari taruga hena chakot pagi lambi jangsan mangam godage haina haibi gatra haraga adugi ona tenabada thika gi maram debate tawsi haigumba khar hairak pasi ekoina asa torumba constructive opposition amagi ranti tawriba leba ki mapi mapa am oina MLA oina kadana aduga political party gi masak naiba figure am oidana Lady spokesperson singna thamak pasi ekoi masi nuaijade praja miyam nasu asigumbasi ekoina asa tawdi Kumpuraba NSNI mamadi Government of India ani ki marak sathariba pistok na sahi kolom state ki miyam da piri ba saitin ko hana ba BJP na losim Manipur lai kana lokhaliba thabak thoram pumnamag lebang miyam da lauthoka da bani haina United All Communities Social Uplifters naksuna kanglai paki serol amana hairi United Committee Manipur Yusengi 2018 deki 2021 Public Central Committee member oigada basing ngasi lampel laiba United Committee Manipur office da wasak lokre Nikogi Sunil Karam na president akom loki KSA Somarendro na vice president amadi IPSA gi KS athobana Secretary General on United Committee Manipur Yusengi thaupuba haukre nauna thaupuna bagi dama kallaba Sunil Karam na pawmi sing na phungdor kibada lammasida lariba yanomi singi oiba apun bagi sakta mamadi ding sing nung sinabi mari purang na bhona gani amadi housing NSNI amadi India government ka sathari ba peace talk asina Manipur gi interest sokpaya ba wafam lalabdi UCM na lamdam asigi miyam punna thengna minagani haiki haramada da saru yake bahana gi president Ilangwam Johnson na pawmi singda mahana thaupur gi matamda lamdam asigi miyam na support toroki ba dubu
थागत फोटोखिबक लोइना नौना थौ पुरकदोरिबसिंदसु मियामना सपोर्ट तौपिना पुनिंग संगसिलक्की हौजिक हौजिक चथरक लैबा मांगदा तारिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग एनएसएन आईएमगा पीस टॉक अमकक चथरक लिबा असिना मणिपुर की इंटरेस्ट सोकपा याबा वाफम अमा यौरप तारबा मतमदा अइकोई यूसेम अमदी मणिपुर मियामगा लोइना हनबा लैतना थेंगनजगनी अदुगा इथनिक की लाइन दा बाउंड्री मार्क तोबा अदुगुंबा यारोय अदुगा लोइना स्टेट बाईपास तौबना सिंबा सुगुम वाफम से याबा सुंगम ngमोय हाइब वाफम से अचेत फिरे लोना इशूसिंग असे थेंगनजगनी मणिपुर की मनुंगदा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गुंबा अमागी मओंगदा एथनिक नोमेनक्लेचर अमदा बेस तौरकांदा सेमगनी हाइरिबा रीजनल मसिगी सेटअप अमा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अमा पुरकनबा होनरिबा से कैदोंगैदा मसि मंगफाउनबा यारोय मसिगी वाफम असे हंजन हंजना यूसीएम अमदि चमिनरिबा लूपसिंगना रिजेक्ट तौरगा लाखरबा वाफमनी मसि करिगुंबा इंडिया गवर्नमेंटना अमु मसि नमफुदा चननबा होनरकदि मणिपुरदा सोइदना मकी अचौबा इरांग अमा अमगी लाखबगी वाफम मदो अखोई सोइदना लाखलकनी हाइबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि मरुइना आरएन रपिना खंजन बिगदबनी हाइरिबा हिरम असिदा मखा ताना यूसीएम की अनौबा बॉडी सिसिगा अखोई कंसल्टेटिव राउंड मयाम सथरकांदा अनौबा कैंपेन अमगी दमक्ता सेम सानाबा मणिपुर मियामदसु यागना थमजरी हौखिबा फेब्रुवारी कुतरेता युमदगी थोखिबदगी मरी मखों खंगदना लेरकलगा हंदक एप्रिल कुलुमदोइदा हराउरौ कालेन सिंगदा सरू पोलांग ओइना फंखिबी नौरेम लेखाइदगी थोंगाम नीरू एलायंस अथोई मिसिगी मतांदा चपचाबा खंगदना मियामना कनागुमगी लंथुम मांगनदनबा लेंगागना मिसि असिगी मतांगदा अतुबा मतमदा लंगलालजिन पुथोक्तुना थौदोक असिदा सेनबा मियोय लोगी एबा चपचाबा सेरा पिबिनबा सिंगजेमैतु लिलोंग यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन स्लोको की सरो लमन मरी लेनबा सिंगी पुनिंग सिंगसिलकली लाइबक थीब थोदोक अमदा मामा मपा अनिमक लेखिद्रबा कना लेजद्रबा सेंगमाई ममांग लेखाइदगी हुइद्रोम थोइबी सही तरानी थोइबदी हुइद्रोम गांथोइ सही मापन दा माइके खयादगी लेप्तन तेंबांग पिनारकली ngasi manipur gi nung thilda phangba pause pandam gi editorial board yauna loktak news whatsapp group badrur rahman foundation amadi kairang khomitok jp ki pradhan yauna sel gi tengbang pk lamdam asibu sang manaba anim awang leitaba tangdu leitaba saukat palandaba ma ohenab gi wakalonda swatharaba singda tengbang pipgi kongtang ase lokholakpani haina tengbang piba lakhiba singi mai khedi gi thamnarakhi फेट खांगे को इको से डिटेल्स को इनसु इसा नकलमरमदा मास्वारा लिलोंग न्यूज की थौमी सिंगसु लुपा लिसिंग तराग तेंबांग पिखरे तेंबांग पिपक मरी लेना मास्वारा लिलोंग न्यूज के एडमिन एमडी रिजवान खान हाइखिबदा मरे बक्तियोरबी अंगांग अनि सिना तेंगनरिबा अवाबद सरुक याबा बनि मतेंग खरदा ओइरबसु हाइदना तेंबांग सेला से पिबनी हाइकी अखोई मणिपुर की ऑर्गेनाइजेशन अतोप अतोप लूपसिंगनसु पालेब गवर्नमेंट असिनसु तिसुमैना अछोथरबसिंगीदमक्ता अंगम अंगम मतेंग पांगबिदुना चौखटमिन्नबा नुंगायाई फबा पुंसी अदुदा हिंगमिन्नसी हाइबा वखलोंदुदा मतेंग तौबियु हाइनसु अपील तौजरी थासिगी हौखिबा तरा मापंदा महौ लांपोक तुकना वाबा नंखरबा मोरे प्रेमनगर लैकागी इमुंगसिंगदा म्यांमार की तामुदगी किन मौंगनी कौबा बिजनेसमैन अमना सेंग अमदी ब्लैंकेट मतेंग फांखरे अवाबा तारबा इमुंग अमममदा सेंग बैग खाई अमममगा ब्लैंकेट का लैकाय असगी समानद्राम रविंद्र कौबा मियोय अमगी खुतागदा मतेंग पांखेबनी इंपैक्ट न्यूज को उनरुपदा इंडिया अमसुंग म्यांमार अनिकी मियामगी मरक्ता लैरिबा नुंगसिनबगी मरी असि हेना सेसन हनपा पांदमदा तेंगबांग पोलमसिंग असि पीनबा वारेप लौबनी हाइना महांगना फोंदोकी मॉब जस्टिस अमदी नुपी अंगांग चथबा मियोन बिनै हाइबे हिरम असिदा नोमी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम असे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी इम्फाल इस नोंपोक लैंगाक अपुनबा नुपी लुप इम्फाल इस अबदी यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्टिंग क्लब कोराई कोनसम लैकाय खोसमदना लैकाय असि कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपनी
Manipur State Legal Services Authority ki mi makada District Legal Services Authority Sandel abadi dupi kunai sakot lamjing lob mori ani na sinduna lob asigi library hall da ngasi nomi oiba legal awareness program ma pangthokre tharamadi da advocate kaisam dhane na resource person oina wagang laduna masa ki sai humpo ki batak laibi lukrabi sunga lenga ke scheme kaya matau kram na phangan gani amdi sel tongi piom sotana laiba imung sigagang singna lairik lai sugi mangal karam na phangan gani habi matan da marik sum na wafam kaya thamke maki maiketi ge legal gi oiba pangbai haba bating pangani hana su mahna ngasi program adu da saru yakaba miyam da thaja ba thamke tharamadi ge saruga moina introduction program su pangthoki Kalengi Taranipa Pan Banimita Sahi Kodi Pangtok to Lak Liba Nursing Thakur gi Mapokumon gi Tarong ngasi Nursing Zerma ngasi Mapung Pana Pangtok li Kawa Naram Lekai de Leba Nursing Thakur gi Loisang de Pangtok kiba Hindu lining sat pasing Sangla Taram Mani Haina Lona Riba Numit Asuda lining asi Pataza Mikian Nursing Thakur gi Mapamda Kurum Balang Ki Ayo Angan Bati Hauna Lam the Masiki Tongan Tongan from Kayati Lakonupi in the Nupa Kanglo Kayana lining Isai sak sodra tharmasi pangthoke maromda national highway ga thangna leibelai sang asida lai khurma lakpa miyam na maram oidana lambi sato kasinda ngahang ngahaki oina traffic jam oidana apan basu thoki Sangnara baiba morangthem inauge mekta bem bem na putopa kaupa bahai na mingthon Manipuri digital film gi ai patoni tharam pangthokre film ase bimik film production gi banner makhada sangnara ba director aiso manina direction pibani ngasi Manipur press club ta pangthokeba tharam adada film asibo mai pana putopa gamda ba kidam miyam na mapu magi mafam na tawni sakhi mami ko ma yesida sangnara ba Manipuri film gi mami loi gokul soma amasung ratan laina sarugyari Kisorsan production gi thamoisin hai di hai be isai album amangasi sangai hotel nagam pala form kre isai form gi tarmada da naharol thodang editor khoirom laya lakpana khunai ma semdok pa sagat pada aiba sigi thodang yam sawi hai na phongdoki Shamrock Bubbles Play School gi mari rak suba anniversary nga se hotel Imphal the classic ta pangthokre tharamada da around the world hai ba team da cultural program fashion fair da Swachh Bharat loinena women empowerment gi team da school asigi mahiro singna play utki Matang sa break malok sagi break matung da lengak na Imphal mayol da passenger pupakari sang bada thing bat thamki ba se handok tra badi akan makhong jang selagali haina join administrative council of all Manipur under 5 ton passenger service na phongtorok puki pau amadi Manipur am sumana gi tongan ba I pau sing putana laksagi impact news bumi eng tadno review मैं मबू का तराम नौक सरी बोले थे ना सिकी मखादा पापाओ में आमदा पिजरी ट्रैफिक की वॉल्यूम हंथा नबा पांडम दा मणिपुर लेंगा की ट्रैफिक रेगुलेशन एंड पार्किंग कमिटी TRPC ना इम्फाल मयोल मनुंगदा पैसेंजर पुब गाड़ी संगदा थिंगबा थमकीबा से हंदोक त्रबदे अकन मखोंजंग संगसेलगनी हाइरी मणिपुर प्रेस क्लब तंगसी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ ऑल मणिपुर अंडर 5 टन पैसेंजर सर्विस की थौमी सिंह अमदी पाउमी सिंह उनबदा काउंसिल से कन्वेनर लाइक खुराम सोवेंद्रो ना हाकिबदा क्वारमन कैथलबदी अकोइबदा ट्रैफिक के वॉल्यूम हेंगली बसे ऑटो रिक्शा अमदी पैसेंजर गाड़ी सिंह थोहनबगी मोंगदा लेगाकना लौबसे अरान मी येंगनी पैसेंजर सर्विस तौर बसिंगना इमुंग मनुंग पुनब होनबदा थेंगनरिबा अवाबा उपिदना संग यारोय हाइबा वारेप लौबसे याबंगमलोय लेगा के खोंगथांग असे अथुब मतमदा हंदोक्त्रबदी मखल कया के खोंगथांग संगसिन बा हौरगनी लेगांगना थौरांग असे लौखत्रंगी ममांगदा मतंग सुनबा गाड़ी सर्विस तौहनब होनबियो अदुबु थौरांग असिदा ई रिक्शो नतबा गाड़ी ओइना तौहनगतबनी लोइनना अथुब मतमदा वेहिकल कन्वर्सन पॉलिसी म सेबियो हाइना सुलेगा के माइकैदा अपील तौखी
Octona, traffic jam Toan Deba, Nasima Pona Bazar, Tangan Bazar, Adagi Secretary Mamang, Adik Nomayamzida, a social car, Adagi, some PWD Mamang, cars in Adagi, Beacon Mamzina, Lel Anum Kamzalaga, private parking pitcher laga, Jam to Mam City, Kanamtan Ubida, no Surasarga Himjeribo, Octo Magic Ungersing, traffic jam tolly, pollution tolly, noise tolly, Manipur government, Highway City, Akoi. Octo Togeriba, Amadi Winger Togeriba, a quick Kudimona Yabanga have his name, Manipur government something is. Kunmapalak Suba Road Safety Week Manungsan professional drivers Siko Benamini Sumasataka refreshers training program was a Haudokre. Tolamasi Department of Transport me Makada Institute of Driver Trainings and Research Center Manipur Sindana Diola Lenda Liba ISBT complex the Pangto Kebani, Nasiki Toramata the Transport Department Deputy Director Dr. David Ilangwamna. Sahi mada sayol amakak Road Safety Week pangtopagi mahota sahi super week ase pangtopagi matam oirabani missing yam khalakpana gari masing henggalaklaba matam asida driver singbo awareness pibagi saw na mathau tare gari thoriba miyo singna inkataba niti niyom sing matek sana khangjinduna kodong thiba kaya tholiba asitagi kanaba ikoi puna wakal taminaba matam oire haiki Bong ni punipan manungda legana laikhitraba nirupama thongangi missigi matanda sumalanalajen puthokpi hoina kawa namarpam laikai mena paibina kan magwarol thamlakti karingba legana puthokta batarabadi akan mukhongchang changsinaba sem sare haina sapongdokli wahomasi ngasi kawa namarpam laikai bini lerakta pangthokiba wakat biphamda kawa namarpam laikai mena paibigi member longjam obi madan kumari na paumi sing unabada phongdokibani banbayabadi laikhitraba nirupama yausang mayadagi Tiba Kangdra Lerapati Kundrapam Esik Manung San Leba, Harau Roda, Saru Polangwina, Leram Kibani. Magi maboka adagi mani sigi chinkhum metungina angangsi kano hingi lady hai adubu magi tasengna set kiba phizol adagi magi dress adu ubadagi magi wai kiba mi singduna magi mamana bidagi wai kiba aduna ma masamak ne se mayamna khangnarakpani aduna sugumba thoning daba thokdok se aduna akoina haizari se mihat pa se Pungni puni pangi manung da mihat pasi pothokpiro aduna mihat pasi pothoktre bawba khoi pothokta tarabadi khoi sidagi hen akan ba khongjang changjan ba khoi sem sare se khoi haijaning se lamdamasida nomakang dana thol kiba nupi singda sathariba mayon minegi thodok singda chenariba miyo singi mathakta matam sana legana sarakpi bangam da balaibak thibini nupi singbu kai khumda ba manghan liba thodok singa siki matik saba wail sathana balengak na hona drapati prime minister da aiba serol thadna wakalagani haina socialist students union of Manipur SSUNG ko convener es yahimena phongdorokli ngase kai samthong laisom lirak talaiba SSUNG loisang da paumi singa unabada mahangna nupi da sathaba crime amada chena ba MLA ama bolengak kasana awang phamdol pidona thau Rangba Hibasi Kunai Asipikai Pipini Nupi Gang Sin Satapa Todoxing Matam Sara Lenga Asan being Sang Davana Lamdam Asida Nomakang and a palm of Todoxing Tolopani Numit Karagi Mamanda Saru Palango in a Punkibi Tongam Niru Gimihat Tanga Gerep Case Nasing with Todoxing the Sen of a Musing Atumatam that Doctor Matic Service Rapi Davani MLA Watok Masung Tanga Rep Case the Lenga Namara Labasing Mukan Katon Talibasiki Mayokta Lamdamasid Ladia political party sing Yaunakari Kongjang Sangsin Bayabagi Habi Matanga Mipamama Pangtona Basem Sare Hainasu Mahana Makataki. SSUM की माइके देगी ngasi की लैंगा का सीधा था जब थंबग लोइने ना मरा लेरबा नुपी अंगांग द चथा बद क्राइम क्या द चेनरबा म्यूई सिंग से अतुब मतम द चेराक पिबिउ करिगुम चेराक पिबि दब तारगदी प्राइम मिनिस्टर द एखना हाइरिबा चेनरिबा म्यूई सिंग से चेराक पिबिनरबगी दमकता एखु वकत लगनी हाइबसे SSUM की माइके देगी थमजरी Andro Kendrick Manungsana Nungbrangda Tungkong Lainami Community Hall Mahut Minister Tanazam Sankumana Sangadana Miamda Kusinakre. Nasi Sangabagi Toramata Andro Kendrick MLS Oriba Mahut Minister Tanazam Sankumar Nahakibada Mahana Kendrick Mahon Kaya Sako Torangi over Tabak Torum Kaya Fikat Bang Libasi Miami Mating Nangam Libani Makatana Andro Kendrick Ladiba Miami Sako Torang Lambi Tong Ana Ek Amadi Mahi Masing Tamagilamda Pagana Bahona Kigani Nongbrang Kulgioina Atubada Kulasi Ladiba School Samsindana Watpa Ozasing Layhanduna, Mapung Pana Tabak Honaba, Honagani, Lonana Kulasibu Kolib Light Biki Sangan Matang Sahigi Lai Raubananga Basaka Habitaza Piki, Nakalamaram da Hazulariba Bize Finalusi Malaga Asana May Amatiki Hogotoriba,
go to village mission na maike edu miyam gi awat kaya so men khatpa ngamlagani haibigi thaja baso minister na phongdoki ngasi gi tharamatu ko mari lainana nungbrang community hall gi saksang amasu sangaki mang lebe school si akim de nuai te hata duna school si sigi metha manung de school si phajana sablo san ngani adu metha manung dagi jun tha dagi suti kar pakar suti kar kanda ngang macam macam lai miam si gomen ko ja phajan thara ne adu ai gi si side ko ja ka thara ka phajana yam be ma tori ba morang bre to mai to ba si school si tera ura ka school ani mak si chap chan taw ne ha duna ngasi mayam mang tham jari si morang bre dagi na si koi dum samna ne nung so soi na koi gi lambi si BJP na lusing ba gomen asa sakara sina praja gi welfare amadi lamdam gi khena ba nai dana amadi arban masan taun khen amala itana mibung kudi mak samanana akhoi semelon panaba hinam kudi mak manaba thada prognaba sing masum tam santi leina amadi nungsina hingmangam naba panamdu makhan makhen ke agi koi scheme pakhale Lupal la kunteresang na maya Imphal Assembly Constituency ki manung sana Santipur da sakhi ba khwait ki sauba multi-purpose community hall ngasi Deputy Speaker Kongkham Robindro na sangakhre community hall sangap ki tharamatu da Deputy Speaker Kongkham Robindro na hai miyang mihut amo ina constituency asi ki sakot thorang ki tabak laingak na sahi amada thadar agli ba lupa crore ani edu ningtin na niyam su na miyang ki sakot thorang ki tabak singda sujin nagani ngasi sangari ba community hall asi ki manaba mongda usi wata su community hall ama sagani hai ki housing Santipur ki oina ground laitaba ki awa ba mayong nari ba si kokhana ba honagani haina Pongdo ki bakalo na lambi thong singsu phagan hana ba masung sanga na bohna gani haina Robindro na makha tha ki haying anang sa school to gi matam da sida function to ge ama to ge na to ge to ge ha to adu mudi dai ma sai gi da kai sa soma ya bi no habse sim to gi re ha je bi kai no da school ma dai te ko da sida sei no wa to ge ha to adu mi school to gi no sira to ge ha da committee gi da kai gi aya hon to ga school su gi tha ko da da ka school lai te ma tam da anang sa ga ka ma tam da to gi ha je sim to ai da ka ko ram da to ni mo ti ya ma da ga ni adu ngam da su mai yo ko ye adu ngam ba gai ni sahi manga maya masi ku sewa to ma ku sinari se masi ki ngam ba tha ni ai maya ni sewa ko ni Bal Vikas Loisang ki alumni amasung sahi asigi group 1 2 masung 3 ki mahiro sing oiba state ki thak ta pangthok pa anil suba convention pangthokre taramasi si Sri Saitya Seva Organization Manipur na sidana Palace compound na ibalamyan masangle da pangthok ki bani Sri Saitya Sai Bal Vikas the only ray of hope for mankind haiba team da pangthok ki pa taramatu da leibak asida riba Bal Vikas mahiro sing oina pangthok ki pa convention da saru yaruba state asigi mahiro sing da certificate fee dunai kai kumna ba utpagaloina puning thagot ki Laliba me amagi ayu pung taramathoy taw matam da jam hall da All Manipur Asa Workers Union gi oiba mifam ma pangtholagani haina All Manipur accredited social health activists Asa Workers Union gi serola mana hairi Sri Sri Gobindajit Temple gi Gwan gi president oina ba thambal khong sabal lekai digi nahak ma moirang thau ngasi masagi yum da lekidre mana lekidaba matam da masagi sahi samaga mari sukhre nahak moirang thau Hetrikaw Assembly Constituency gi MLA oiriba nahak Indrajit ki apopani mana hilgai matam da iramdam asugi nag yokhanaba honabada asaw thogang kaya lor bata tana matam amagi jatra walita tongan tongan basaktam langlamba misak amani Lions Club Imphal Sindra ngasi pasoi kendri manung sana sagol tong mama khalai kai water supply la pakta usara thabagi tharma mapang thokre Lions Club Imphal ki president maibam Nandeshwar yauna club basugi member amadi maike yadom da leba miyam punna usara kaya thaki tungda sagol tong mama khalai kai community hall la club basugi sahi ki oina extension meeting amasu pangthoki project si uthaba tree plantation su lion club ke amani khoi gi maro environment gi dangta ana si ji khoi nong handak sahi gi april de horaga nong taramina nong ta ga u ta hawdra ga di nong tra gi thari kan deba nong ta wa ta hawni na khoi gi handak si khoi na preparing tree 200 mo khoi madu gi thawi pandam ni nga si se tree plantation ma vision day na khoi 29 sida me gi resource person ngang dana ma taw na si ma ya ma taw dori
BJP ne losing balenga ka sena Manipur ki Chief Secretary ki phami top mian sam da chinana ba honari ba thong asibu desam achum amadi aims ki apun basero lam da kan yaning da ba phong dorokli hera masigi matan da lenga na kopni khanthabiraga yelong mi amabu phamasi han da basero la sida puning singsilakni haujik sanab ki pauda nupi masa sing goiba grassroots football center ba ngase Eastern Sporting Union guangkai da hangthokre Center for Microfinance and Livelihood amadi Tata Trust ani ki senthang makhada Eastern Sporting Union guangkai na sindana union na sagi sanabong da ngasi dagi sathaba hokre sahi taruk tagi taramari phawi manung dalai ba Manipur ki mafam kaya dagi lakpa nupi masa yang kai taret po grassroots leader S Heman amadi M Subas anina matau karam na football sanagani haibegi lamda takpi tambi ki thodang lauri Grassroots Football Center asigi oja sing amadi nupi masa sanore sing aduna training manungda sijinakada ba polam sing adu yanthopki tharmada ESU ki president CS Perendra made secretary retire IS Arkenimai CML Tata Trust ki regional manager Amol Mazumdaram so Tata Trust ki senior program executive Rajesh Sibakoti ga loinena ESU wangkayamti lamna masing masang nara mi kyana tharmada da sarugya ki malang mithakta ESU na nupi football sadare kya pototun lapaga loinena makata ni asin asan ba mi amaga loinena Grassroots Football Center mahang tok liba asina maram oiraga apa nupi football sanore kaya lamdam asidagi tholak ki kani haina Tata Trust ki senior program executive Rajesh Sivakoti na kwafa masimi amda thamki. We want to make this center as an example to all the centers that we have. Around 15 now. We'll be opening 20 more centers with AMFA in the coming month. So these centers should stand as an example, talent with results. When I call talent with results, it includes discipline, it includes football, and includes all-round development of children, girl children here. So I request all the children, I think we are supporting 50 children here, to give their best, to get the best from the coach and excel in future. So this is just a start. We can go a long way from here. Grassroots is just the base. We have to go a long way to go to the top of the pyramid. So all the best. Kunsuba Challenge Cup Veteran Football Tournament ngasiri mapal kansebun sanabung da haukre tournament asik ngasi ahan basana ki league match amada VFC sikya ka waga sanare P Surasandra match asigi tara Nepan suba mineta panjala masan karba matung match asigi yakai suba mineta FVWA mapal kansebun ki sanaroi ke Sovana panjal ama sandra match asigi api matam da mayong nari tim ani magna panjal ama mam sandra match asi draw ke Manipur Legislative Assembly की Deputy Speaker के Robindro Kairao Assembly Constituency के MLA L Ramesur Sangmayasi की MLA S Tinko कलोनिना Manipur Veteran Football Association की मसक नारा बमियो के आना कासी फुटबॉल टूर्नामेंट से हाउ टॉप के थर्मदन सरुक याके टीम तरा मंगाना सरुक यादन पांगतोल वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट से मखाता बल्लेक मैसानी हायें कुमाना पार्क आर्टिफिशियल टर्फता सानरगनी Mongzam ibu sogamadi Mongzam mongbi ahan bigi ming dekat pa ahan ba 9-a-side men's open football tournament ngasiri nunggoy awang laikai playground da hokre tournament asida puna club kunma thoina sarugyari Imphal East Veteran Football Association sindana pangthol ba tournament asik kansi hauto pathoram da RKFD Private Limited ki managing director RK Rameswar United Football Association ki advisor TSC Botombi social worker RK Kaiku yauna mioi kan sarugyake tournament asibu sponsor toriba Mongzam paire hanbana phongdokibada tournament asi maroina lamlai kendra bani Imphal East ki manung dalai football masana pamjwa mioi sing puning thokana baloina masana asibu ahen ba inot pina wakhalona pangthokpani ngasi ki tournament ki ahoba match oina MPSC amadi thoiba FC ki marakta sana ki match ta MPSC na thoiba FC panjal mari ani da maiti piki nakal tournament asi ki exhibition match oina Imphal East Veteran Football Association amadi manmi Thawan ga sanaki players da team ani mana goal amam sana na draw oiki ngasi sanaroi singsida khoi lamlai kendra gi natraga khoi Imphal East ki leiriba sanaroi singsida khoi gi afa players singsiga khoi lamdam gi local players singsiga tonara kanda khoi local players singsida khoi sanabagi experience kitang lehongna ba fa players singsiga tonabagi madugumagi pandam amada ngasi ki tournament si tawjabani tournament asina khoi ngasi laiba football gi players singsida tongan ba moida experience amadi tongan ba moida hit amakak porakpa ngamna bai damakta haiba tournament sinjabani lamdam sida gi player kya Manipur gi madi international gi level da khoi national international level da khoi player kya ngasi puthok ngamba su oresanu Tare Subah Harao Villas Open 7-a-side football tournament Mangal Academy hangana ahum sub position takre ngasi tournament asik sanak ba third position ki match adu da Mangal Academy hangang sanaroi Rohit amadi Setalchit na panjal ani ni aduga singkai ngan ba amasung topper
Anina Panjal Amam Sandana MPTC Family Line Pangai Panjal Tarok of the Mighty PK. Youth Modern Club Hararona Sindana Club Asiki Chana Bunda Tasiki, Mapandiki Satabakiba Football Tournament Asida, Tim Kuntanito in Saruyari Tournament Asiki Final da PZPC Pangai Amadi PYYDA Pangai Anina Lamba Taunaragani. Kwakta Gram Panchayat Football Club na sidna Kwakta Gram Panchayat ke ward number 9 Kwakta Sarang Pata tim Tarana group ohum thona khaidok na satarakiba football tournament ngasi loisin khre tournament asiki match ana kiba final match ta Kwakta GP B na Kwakta GP A bu Panjal amasina da maiti piki amadi tha ahum subna sathakata ba grassroots amadi under 17 football coaching camp ama manang kendri social worker tongam santina haudokhre ngasi tournament loisin ba amadi camp haudop ki tharmatu da maike dong football masana bu panjaba mi kana sarugya ke Australia ki Gold Coast pangto ke Commonwealth Games ta gold medal loro kibi saiko Mirabai ngasi Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad ABVP Manipur State Assam ko dolpitan taram no pagi tharapam pangto kre hairi Volleyball Association of India ki mi makada Mizoram konong Aizol da pangto ke kuntarap suba mini National Football Championship the winner title lorok laba Manipur team captain Shakil Siasambo Mizoram team ki supporter singna purak padagi sokle hairi sanare asi ki khadang saruk mafam ani Tonga tek patagi Impal da Proctona House says hospital like Nari. Manbe Abade Championship Sita Manipur winner Weraga, Penzaram runners up Tahobani, Championship Sita Mighty Hobi Wahoda, Sanari Asita Propani Hari, Lodena Solaba Manipur team captain Sakil Sesam, Championship Asita, best player Su Taki Hari. Anisuba Winter. Air weapon shooting competition ngasideki komanapa shooting arena da pangthok pahokre air rifle 10 meter amadi air pistol 10 meter ki masana sing ngasida Blossom English School sangangai Impal East Rifle Association Impal West Rifle Association amadi Manipur Rifle Association ki nupa shooter nifumapan amadi nupi shooter kuntra matoi na championship da atoi hen tanari Manipuri ta leba Impal Valley School ki chairman and Bimol San Iboyam Hospital and Research Center ki managing director TS Hero IBBF executive member and Ratanamadi MRA ki vice president and Indrasit Kalonina Lamdam Asugin Masak Naraba Mio Kiana Ngasidiki Bangtok Pa Hokiba Championship Asigi Hautopi Taramatu da Saruyaki Championship Asigi match Makataba Massing Hayeng Sanaragani. First Speed Youth Plan Invitation Aerobics Gymnastics Championship 2018 ngarang April 25 ki hodna ngasi phawa nimini sumna Delhi ki Bal Bhavan da pangthokre national ki thakta pangthok ke championship da gymnast ani hanba na saru yaki amade Manipur ki sanori taruk na saru yabada medal mari lobu ngamlakre ariha pangambam na gold medal ama inebam sneha amadi thoksom mayapati na silver medal ama mamloina aribam hari priya na bronze medal ama championship da lobu ngamlakhi Arabadabla Tenasu Alliance among Yamda Tamzeri. Tagol Manaki District Hospital Home Kibadu Health Department, Asoy Laki Badagini, Watokasi at one of the Wallace Product, one that can hand as a minister and Pirena Hazard. Malay Pum the Panko Punga Manipur International Dance Ticket from Panko Race, State Tonganto and from Sinda, Nomita Say, Balan Dowry. So, in a sense, I'm India government and the Satrap Pistol, the money for interest, shock of Lalabadi, USM, Nalam Masiki. The young upon the penny.